Can smile for Jesus this morning? Amen. I invite you to stand with us this morning as we sing a few praise and worship songs this morning to uplift the glory to God. Our first song on our wall this morning, Do Lord, oh do Lord, oh do you remember? Give them a warm handshake and say happy Sabbath. Happy Sabbath to the front, to the back. Whoever's in front of you, to the left, to the right. Give them a warm handshake. Wish them a happy Sabbath this morning. Our next song on our wall this morning, we're going to hear the song, This Road Is Not My Home. Oh,
spesena ni Tsayao, Tsayo Fenata. I know this week would have been a very, very long week for all of us, but praise God, we ia lavele atsu faena tatsu fatasi fi fele ni sabati. So just remember in all of your hard times, God is always there with you. Always remember that God will never leave your side. And our last song is mentioned again, Tsayo Fenata. So
tiagono, masih tiagono cuma cai Cina, dia pakai ya cerita yang malu cai kalesia meja yau, dia yang alelei malu kolej tua, pakai posulo Cino ya lo mau sesuatu yang kalesia, iso ikut alelei, dia lo malu lo ina, cai singa alelei tua meja yau, kami salam. Ramo le iba pe kumo melu fe mai o se vivi ya tu ya yo ba malo o to aso o te tau o te po yo wa le hangu o te fia mo o ya te o te pese lava i lo suama le si ese ta tono o le famu moena ta to ne ta ta to te mai te ta to sulaina le vi ma fama nui le atu ne ta ya awasa to puta to malani pe na ba yaso John foi na mão e isso mora tudo nem mais e a fatai de China la candeia le tua e a lewa vai entrar tomar pizza mais na mão nem taiava já não pode sai menina se sai menina você na coisinha na copetua se a cono outra bom e aí vai ser na tatu para o bele já lofa lava e a cono fama via menina tua e a tatu o menina taiava wasa uningo la pia mayai la tatu tulai para tele uningo la tu el pese Mata fakta itele lava ile mita yao le tuo tama le tuo le ano le tuo le ngasa wafai mato o la whanau o la matu sabadia o la sia mai le mita yao le Sabbath mata fakta itele lava tama ilo lofa o lo wamanelei o la tau singa puipuinga i lunga le mato ola o sawa le kuwai le mato paina melanga le tuo au matu yau jonas matu faktai yau famania matu faktai ilau famalunga e tua i lunga matu matu faktai e tua yau fulfulanga wa itatonu e tua o mia whainga nuenga sini lea o matu au matu sawadia le tua vai asu i o matu tiute no matu wanga atu iai Neta yao le tua wa eta mai le tua sola tu tua mas mato nei ona. Mato ti pape atu le neta yao. Ele lava
te rea lana ma mātou upo. Mātou te mon tai atu ai o mātou roto whaakutai. Mō mātou roto whaanga e tia ma whaamanuina na wafio. Tauia ina ia o mātou la ngona ne atua lo walofa ma lo wangane. Ma o mātou whaia lo whinangalo alofa. Pei o na e polo ina ai ni mātou o la whanā. Le atua whaakutai te le lava. Mātou wa aia le tino e tasi le atua o mātou aina i le tai au mai se wau pito ina tua. Se ia pā ia se pepe mea i titi o le mātou aina. Li ia wa whaakutai o e tawa o lo mātou wa aia le atua lau tau singa lofa i lunga ia i la tōne. Mātou te whaafo i atua i le angana whaakutai te le lava. Le atua whaakutai te le lava i lawa fio mapa ia. O le mātou mapasanga lea i taini uma le mātou ne yola. O upu le mei, o upu māta ngofie. E te whaatonu ina ai i mātou, i le mātou sāwarina. Au mātou iai le nei tae au o sa patita mā o le mātou tatalo. Whaamanu ia mai i lunga ia i mātou o la whāna. O le mātou anapongi, o le mātou whaafounga le atua. Ia abea upu o le ola. Ko o le mana vanga le atua mai lawa fionga pa ia. E taita ina ai i mātou, e whaafolisia ai i mātou. Ina ia mawhai o na o mātou o maua le mānosi. Mātou te whaatamu wina ai po kalame whaataatia malawa si o mātou e kalesia. A o whapena o na o mātou walo atu. I po kalame ko o saunina le atua. O le nei sāpati ia ai mai se o ele atua o whaamoe moenga na o e kāresia mo e mātou saudina whaatala ina. E le ai se mea mātou te mwhaia. Te au noa mana mātou tuina atu mo mātou whaamoe moe lo mana. E mawhai ai e mātou o lau whāna o na whaatino mea umarata. Whaatasi mai o e tamai e nei sāpati. Whaamanuia i le o le a avea mo mātou la avea mo mātou whai la ua. Mana vanga mai le ola mai la ua fionga paia. E whaamarasia manu i tāwa i mātou o lau whanau. Hao mātou iai le iei o vanga. Whaamanuia tai mai i mātou o lo a mai mai kuma le ala. Whaamangalo i mātou o lau whanau ang sala. Whaatai tēne te mai o whaasponga mai. Amen. Thanks for joining us at the time for missionary. Pastor Lava is a Muslim media. Trabalho Valawasu i Pasengati Agono, Porta Surprese, Papuchana.
tātou le sona. Mātou toi whāratangata atu tana me tularo Sabbath. Ia mātou ta ape ape le tua ia mātou pasenga. Mātou te suisu e le tua e lo fina ngalo alo whaiana mai le sona mana o fio pepe. Ka pēnā o na whaamanisi ai mātou o la whanau. Ka mania ia mātou o le ataita ina mātou le sona ne taia. Whaatai te tamai le whaakonga mai. Amen. Does he want to? Yeah, on the tahu for the yo in on the tour. Yeah, I want to the worship team. Sing on the detail. They will look. Now let's all stand. Everybody stand up. Like you know, one father on the tour. The detail. I know you guys are so happy to be here this morning. Everybody stand. If you're able to, please stand with us. God is good. God is good. All the time. And later to us. Tanyoma. Amen. Amen. Yeah. The power of the blood. Power of the blood. Telling I ingo. When the Lord is called up yonder, this is the detail. Shore
whakataire tua mo whaonia. Stay alive.
tau nei. Ina ye le pa ia ma le malu sisi ese o la fio ia nei tapu inga mai lona amita. Se o atu lava I lona whaaiu. Talo mor ngalo ngang pa ia so to se nei no la tu fina ngalo mo matu los. Ina ia fa pe na matu tandia le areto le ola o va vai la fio por na to le sakas. Ina ia I me uma I vi ino la tu. Amata tu nei se o le fa vau. Talo farai pele le tua I le tau nei. Pai mai ia le sa finga o se tasi o fai lau. Ai le ufale mai tutonu o le fai tutoa a tutonu le malu le tua. Ta tia lo to o mola na fue ulanga fa le anu I le fai tutoa. Langa o tutonu I le ua fio ai le tua. Fa pele so talanga ni tai oni to fa ta lo fa tu ia fa fine ma le fa nau le tua tai le dala na la ia fa mua so talanga na no te lo so no ta to ai ga kalesia lo iai tu ku mai ta mali I fa la ai ta wi lo fa pe so ngai to ina ya ko no na la mua ma bisi eso tato ai na kalesia se o lava le tatu fana talofa ia fa manuia le tua na tapo ai mai tau nei ona fai mai le tisio ma wenga tisio paulo su ma fito lo ko rusu na ba fa mai awa oia o la tato ma ngalo yai o lo yai fo tato talo ia pe ono fai mai foi e isi o tofa pesu awa o lana whanau o ma o I tātou o le whanau le tua ia le nei tai au o leo ua tātou iai I le hawa amata o tātou wofia I le tulama whamoe moe le sa tātou whawao whoko tele aso tele vai aso konai sa forosia rumo le kalesia ia fa mo nei ta ku ia tai o lona ama taina le ta tu fa tai ia tu o le ta tu tilo le la ta tu ofre tu le apa awa ia fa mo le aso le mo ma tolu nei vale suma fateranga to faina fa moi le la tu ia la mataino tatu kokala Pastor Jordy ia fa mangia le tua I tapena sa mo ta sanga le kalesia ina ia o pela suma soifua nei wa I pe oele I mo numa pela una masina do soifua ale ngata ia o tapena ma sauni ia ia no nanga ia o so stai masos po masos yas o vi dia la ta so fa na so mai la ta nei ya on va buo no ta ko kala ta le tua ina ia fa ma ia le tua I ta pena e mate o la to wa to faina si la fie le tua la to swafa va la to faina fi o la matai no ta ko kala lo tua tu le ia no ia tas fo io to ina tu mata no nisho vai no tatu proclama ia mo tatu fanya tap sama nei mai ta tomo e nisho tatu ai mai kalesia tatu tlo mafuta le lo tatu no mafuanga na vetua na sifia le wa tatu multa ile tua ina tatu mo se mafuta isi tai le asia so ni mo na lei
tātou tinatu le tua tātou mawhitanga nei aso ina ia tātou tolu i le manuia whamanuia ina i tātou ia ni tātou sauni i le tai au tātou tutulai ia le atua le i mua le i Na fai salamo ale atina ina Yehova fale ngā lumefua i la tōu e atina e. Ma ole a tātou whia ngai ma tausanga o sa pati o anupuna.
O le sapati fo i o whaafonga. Mai le mawhai e se tasi. O na whaafowina lo tangata, ma lo tangata. E au noa mai Yesu. Au le i whia ngai tātou ma tausanga. Tuina atu tātou mana o ngā tātou talo whapitoa. Mo le sauninga o le awhia ngai ai. I le whaa, ia weekend o le awhia ngai ai le ekalisia. Tātou tu atu i le atua ia mai se tau le nei mo tātou. O lo tātou ia i le o ngā tutongu o le malulu. Ia whapeona ia mai se tau le nei. Tātou tatalo mo le au whai ngaluenga mala mo le whaamai moi. Tātou tatalo mo le ua tōwhia e le atua Pastor Jordy. Ia iai le whaunga le amanga pa ia. Tātou tatalo mo na ia tātou whanau o whaia lātou whiwhiringa. Tatalo ia tatala o lātou loto. Ma tatala la lātou whaalomu. Ai whapeona whaau whare le tua. Talo mo uso siasi po se tasi lava o le a tātou wala awina. Ia whapea o la iai le taitainga le ananga pa ia o le tua. Sisi leo le talo mo oe. O le ngaluenga e whai whatasi tātou ma le tua. O le amataina tātou tausanga o te kala aupe iai se tasi mana oma. I le ipa atu. O le whaaneo ina mai lea whaamanu. So la ai suia. Tātou marutua e tātou tāsana, a pai tese e tōpia, pai lātau e lamina, e tātou tiki. Tono rua. Mana tua e tātou talo, tātou o nomu ia, tātou me whaleo te leo. Ai o te no lewa, o tele ni a tātou manoma o Sauvao sumatoi. Ai mi whaewa e te whaunatu tātou kua o pese. Tātou mana tua tasi mea la una mi tapia. So sad. Ina ia awari tātou tātou na ia ni mea whakose. Whalaka ina i au. Tāpe na ina na auna whakatoa le kua. Tātou mea whaleo te leo, tai whala, tātou e iei tātou tiri, o mai pita o leifa, o mo mana tua i tātou. E tātou santika ma lena na whala. Tai. Te loa ta ua mai na mea tātou te talo ai. O le au whai ngaluenga atoa lava include ai, mo i tātou o le apipese, o le media, o le tātou o lo tala au. Mai tātou umalawa i lātou i whaitutoa, i lātou i maaia nei whanau. O le alawa nga luenga o atofi o e tina lue iai. Ia te talo mo i lātou umalawa. Ia tā pena i lātou i le tua. Tā pena i le tua lo tangata. Ma lo ni fu i tangata. Mai mana umia o tātou o atu i luma o le tua. Mo tātou loto mo walana. Ma whapea atu. I le mawhai o no mātou whaia se nga luenga. Pe au nona o. O le tua, i whaabai o le ngaluenga. O ia e ana le ngaluenga. O ia fo i e nati whaia wāwenga i nana ngaluenga. Pai tātou te mana umia, o no tātou pa ai i wāwenga te. E pēi o na whaatino ina e le atua i ona pō i ana mua. Ma o na taimi nei, i na umia le wai e Punchbowl. Ma o le a whaia tātou tausanga. Before we start, I want you to pray quietly where you kneel down. Ia talo, ia e a matalo te talo i whakea atu, le atua. O e wala au wina, ai o te naunau. O te naunau atu ia te oi. Ia wha uma e oi, ia wha wau e oi. Mai lo lava loto, i ta ele o lo loto. Ia lau te talo mo atua. Ai whanongo atu loa pe whafonga atu. Ua te talo mai ia le tina ia Susana. O le amatanga na o tātou talo te. Te walau atu tina ia Susana. O tina ia to i pai o e tino mātutu. Moa tātou tausanga. Una o whai bina ia.
But I give you a few seconds, just a minute, to pray quietly. Tala rosu sana, na mtana amataina na utatu tante. But let us pray. But maulana yutua na tua. Utatu before utatu to invite. Let's pray. Amato maso yo mato tangata tulalo no malo fio selo taimi a ole no folo fio wan wa ile mo mato te sala neta ya wale lilo ila sila fanga na mato mi forma mato te fa fo le di inga man fa ta ila fio on ole lesa pati o mato fio wa fio ya ila mato ikali mato te sala no malo fio Esi na fia no mato fa moe te no mato baba ai siai. Lo ia mato fo fang, lo ia tape na maoma. Titi atu no na fio lo au na. Ole a fate na awala mai ai. Fola ino lo finangalo. Ile nei sapat. Mina ia fa manatu na tape na maoma. Ai mai se fo ila tua o avea fo ima na ua to fie lunga fata la na matu la ona. Tau ina ia whamanatu tāpina na o. Tiri ai ona tuina tu numana wa whira o ona ole a whapea ona whia ngana na tu por kalani a mata na awaiati. To te whia mana umia la fisostoani. Ina ia whapea ona e whamanatu na tāpina na oma. Ai mai se foi i nā tō uma na a tofu ma ngā ruenga ma tiute la whenga ia i le ngata i la tō le ananga na moatu i te senga ma so se maenga i tōna whailo ingi mana oma nei tai a whaamole mole lea tua mātou te whima na utia wa whio. I eila nganga o la wa whio i mea uma nama. Ia whaapeo na whaalile ia atiri ai i le mātou whaamole moe mo le nama i aso ta māwha. Ai tara nei tai a ta mau e si la whia. Mātou te tui nātu mātou tangata le ato o toi lumana wa whio. Mātou te tai tonu, mātou te mawhai alawa se nia, a noa lawa oi o esi tōs kone mai ka i whakasa mai. Mātou te whima nao mia whaafōwina o mātou tangata tu ilano. I rei se whaafōwina i mātou, te manga nā lawa lawa whio te amai e whaafōma i tonu o mātou tangata o sana mai tu ilano. Mātou te whima nao mia e lea nganga lawa whio ta mā, i na ia whaafeo e muswina o mātou loto. I taimi oma, a watu mātou i ati oi ma e whaafōwina o mātou tangata tu ilano i lumana o whio. Mātou te tui nātu i lumana o whio le atua. Mi nātu fo i nātou, wai fo i nisi o la whaalongo, ma whapena o na nātu māwhita mai, te whaasoa mai lo whina ngaro le mātou whamoe moe. Tau ina ia mustuswina i a ngāma o lau whio i nātou, ia nātou taria lau kuputa māwha moe. Whamanuia le mātou tapo inga ni rita e au. Te watu i mātou i lumana o whio e au sala i pōna i lumana o whio ki te leo teini. Ai mātou te whiamana o mia moe ta māwha moe moe. Ia e whaamangari a te mātou. Whamania mātou tapo inga nei tai au ta māwha whamania i lau o ona whai au. Mane whaletua whamania i a te mātou o marau. Tania mai mātou o nōra whakta mā uori man au tuai nei. Amen. O mātou te mai o i langu. O e whaakonga e a mātou te tāru i nei tai au. Mana o uma lava ne tua e pepe. Ai ni talotu mātou o mona e suna ia o mātou lokas. Wa o e lavo o te mā lofa. E una lewa ai o mātou mata i o kuponga lofa. O e le kuana e whaia me uma. O le te mā na e kompoina langi mare larala.
Ma mea uma oia, ai mesia mātou, pale tiki hoa mātou. Le tua tama, wha mole mole la mātou tāra sangati nei tū rā rō tāma. Ta ia mai la mātou mole, wha mole. Por kalame lo ai kale sia mole anga i lumanai. Le tua, wha mole wha tau uina i le nofora o pio. Ia manuia le u mātou te whai. Ona o e kama lo mātou o tua. O e ini anganga wa e sina pia o pia noa tropa. Le tua, le mātou o me whai ngā lunga i wa. E awala mai e ilu o rofa. Ili anganga o mai mātou e whaangalongo i la o pioma o tuku pa ia o le. Suri o mātou wae. O le malama i o mātou wala la awala mai lau o auna whai te au kia tiore. Le tua, o mea umalama mātou te whai. I o mātou whai a mali whātou tua mali taritono. E manu ia mea ua mai a te oe o mātou te maha. Ore te talo ati mea nei tu la o rota pati la whanau. Whamole mole tania mai tanga sanga e alatu. I le suapo Yesu no mātou whaola. Amen. Yo mai o mātou tua. Wa i wala au ina i mātou tanata li atu atu. Ai mātou te whaalango ma whaamono e atu i ati oe. A wā o oe lo mātou atua wa atu atua. Dea mātou te vivi i mo mātou whaafutai tama. Whaafutai i loa lofa, ma loa manene. Ma loa au ta i lunga i ati mātou. Wa e sila fia o whengai lau whanau ma ana pongi ma tausana. O sila fia e lau fia o mafua anga malana. O lo mātou mana o mia lea o lo nganga paia. O lo mātou mana o mia lea o oe e te whaatautai i lea umalana. E te taimua i lea uma. E te muli fo i ia i mātou i lea umalana. Mai lea tua e lea iso mātou manusi. O le ngaluenga a lau o fia. Ai ia e amaia le loto tele i lea mātou. Ia e amaia le whaamoe o lau o fia ma le whaatua o Yesu. E whaafowina ai o mātou tanata. Whaafow o mātou lotu. Whaafowina o mātou mawhawhau. Ina ia whapeo na abatu la mātou wa ai i lau o fio. Mō mātou wa ai e peo le wa ai i lau o fio. Le atua mātou titatalo mō lau o na o le awhia ngai. Ma le alama ina o le whia. Le atua ia whangangana e lau o fio. Ia nātia lona waibai ma lona whatawa. Ai ia alanga mai i le alanga a lau fio. E ala lea i o ina o ia e ia ngana pa ia o lau fio. Ia iai o whamanuianga ia Jordy mani whalitua. Whamanuia ia Pastor Panapa mani whalitua. Au lātou ngā lulu e whaatasi lea tua mo lea whamoimoi. Ia whapeona e whamanuia i lau au whainga luenga i so se vaenga. O le alu fo i o lau whi au i lungoli ea. Ia whapea o na mumoli e le nganga pa ia o lau a fio. Ia alatou uma o le a whanamoloi. Whamanuia e nei mātou whanau talamo. Whamanuia e nei a inga o le a whiangai o pēsenga. Whamanuia le atua le lau tele o lau e kānisia. Ia iai le nganga matu mau le nganga pa ia o lau fio. Mātou teiloa. O le anga lue le ti apolo i lana awala i ngā lue. Ai mātou te mana o mia oe e te pui ma e sapaia i mātou. Mai lima sawa o ni whiria o mātou sauni atu. Mō lea whaamoimoi. Lea tua i lau whiau i lea so. Ia e whaamanuia i lau o ona. Ia te tala o mātou loto. Ia te tala la mātou whaamanu. Ai whaau le upu ala o whiu. Le tua e le ngalo ia i mātou, ina tau o le awala au ia ina. Na manaia mātou whanau o lo whaia lātou whiwhiringa. Mātou te talo i whiwhiri whatasi i lātou i lau whio. Ia whamanuia lau whio i lau kanisia mai whamoimoi. Ai ia lo whawhamangalo i mātou. A whai au ani o mātou leanga, o ni o mātou pe esesia inga, o ni o mātou se po leanga ba, e le lilo i luma o lau sila whanga.
whamangalo mai a te mātou. Ai e whapea una e fufulu mai o mātou tangata elenia. And take away anything in our heart doesn't belong in. Ya ave ese mea umalawa le atua. E whai ma mapupunyo i mātou malawhia. Le atua mātou talo le whaftai no whafonga mai ai mātou lau whanau angasala. Kono o i Yesu o mātou wala ago tuai. Amen. I le tae o le mātou te fia whaatai te rea tūra le fio no so sia mara te mau ainga o le ora mara mārosi sa mātou pauina le o mātou mai le tae au mātou te whaitau langa tua i la le fio mai le loto whanga e tia loto whanga i ina ma le loto whaatai te mi lau whai tasi e mātou te talo le tua e whapanuia i le nei fuai ia bea nei tupe ma nei tau langa ia whanga i nei se awala te tau la le ina ise na manu malo ina mo le nani le ole whaapau. Whapanuia lau e kālesia na lafo ina nei tau langa siri o la bea i mātou uma o ni tau langa e pa ia ma mani e fia siri na i lau. Whapanuia me na mātou kua e ni tae o no Yesu. Amen.
Now, for we see to matter say from Tala to the fly you look there. Have a Sabbath church? Yeah. Let's all be upstanding. See, that's what I to my mind. Essa fala o essa fala o tanto em mulai lá, eu vou dizer, yeah, you are trying to tell me fact, I don't find wait. Eu vou na nossa sua que vai a sua que não é mais fácil. Anaya, cara, nem na frente né? So check it out. Tell you my wife. Yeah. Mana ko na ko. Mana to atu so to matu palai. Sabe na mata mo fia suma kita. Tapi do ia mana maro ta ka si masa dia. Oh. Aí os velhos estão até fogo mata vanta. Até eu não vou ter ideia de vai fazer assim manhã. O teu falou que vai estar no papito ele subafa marro tá. Isso tá não falava. Ele foi uma massa de número sei tipo sei tu era algo ya tá se ali fio da fio a nossa metade. E ele tu olha para só lá mais nem sao mais nem não só. Ya kata mau isi malina modesi aqui e aí faz isso. Ya tá no falou sei ya tipo mas o financeiro lá fina sei tu ainda. Ya se uso lei tu acho Julie ya mas lá tu ainda. Dia mas fifia o se fifia ali é carecia para tu vai when we see new faces coming to church. Deus sei fifia na volteia. Tem cartão because o felava teu mãe, tá certo que tu faz bem. Tá tu ali na fifia olha tua. Então eles falam não olha. Nem na terra. Ya teu falou foi má, falou foi. Ele fala não olha tua. Amém? Ya. Mas se foi lá tu mais filho boi tá com saudinha bem terra. Tá não foi já tu. Ele só para malo. Tá ali. Oh Jesus. Visto? Era tá o tudo no coisa aí. And I think it's something that you should pray about. I want feel we're going to it. Look what you follow. All of a sudden, ia para a família e a essa solta é que ia fiel. O isso era top spare tanto no fiel fala. Olha, eu uma final mas a kan ni ko. Faguan ko po nela lemon mal maturai. Mas eu digo não pa flat out mundo na porta laptop por aí foi então não tem loa. Ele fia saltar de ver tá com saúde de daí. Amém? Maturai fia saltar de missionário. Tua. Leva from my Jesus na saúde nem tanto boa né. So that we may have life and have it abundantly. Olha essa cara, deve missionário essa. Faz uma fala aqui tá. Tanto tão lá no missionário tua lá leva na hora tua. E fa ora tá na cama lá, mas eu lá fava. Tá no tanto sim, e ele agora tanto lá. Eu ele vai tanto. Ora que isso mesmo que não. Eu indo de fare todo mundo tá lá. Ya, sama dia beli tua. Ya, ele tanto sobrinha. E meu que faz tá aí? Boa não faz tá aí. Você mandou tu faz tá aí vai. Ele tanto calicia.
Ia, o lo uma le palota Amerika tu lai mai Donald Trump. E whaatari palota sana. Ai no wai kuto palota, wa o whea tau sana. Ia le tua, whaatai no tu wamane ina, nita me titi lei loa se mea, peo taloa, peo taloa ana sunga tu ina ni tia. Sako le, ia tua nā tia ka lea mane lei loa se mea ai whanaina i le awara mamanga ane. O whaatai transpo, o tātu ngā wena whaifa, whaifatas, o ngā wena whaia, tātu ngā lua so ta o whatas. Ia, o le tai au whare o na iei siria sa au whalo o iei pitarina. Some of us are still wondering why the church is still doing this. Why we're still doing evangelistic campaign. Nā mea lai na whai pēle lotu nei mea. Ae na leo mai ale lotu. Why are we still doing this mission? Te au nei ane atari na ai na whisini na mo tātou. Pā whai nai ola mai lotu ko o lewa nai lotu. Te rei lopu na mission na whai ele lotu. Amen? And then I'm telling you that for more time, what's out there, go for my father, you know, I face out being of a face out more, or take me long man house. So we just say, I'm telling you, I don't feel what it away, if I make you think it that was the mentality back in the days. In there or something that if you make that power. No, this is the sole purpose. O le mafu anga o ngā tutonu lea, na whakatu wele lotu lea, a lea tua. In fact, it's not about the building. In fact, we know the Mamu Maria. E the sole purpose. Then I can't find soy in the Tayao, and can't find out if I've tried more Amani, not to find the bar. So, the more I've tried, I call it, and the old boy thing. And the passage I go back to one a phone, what I'm doing. So, now, I can go for it, boy, que chai taia pe pakai tatu manangan leia ya pan dia le tu tatu fo fia ngan le bai ta mai kat so dia ta fia i kia le tu na ri ta tu ya awale e fa no lo pe te i pe ke le fia le tu fia ai la ma tu tu fia ole auto le tatu. The lost point in the pew. Now you may wonder, what's a pew? You are sitting on a pew. Ole tupe, ole lo ai lu no for fa bây giờ cũng phải về là cái điều đấy không thể một fois à mình đến mang cái này của nó đi một fois để nó cái ta là mua là các ông ta là mua được sao có lẽ tu là there is a lost point in the pew. If you have your Bible with you can go mà sáng nay ông nào mà trong cái toàn cho anh đâu không phải đến mà về đi với đấy đấy sao được vậy sao được vậy. Yeah, for so carefully, whatever device you have. Yeah. That also I don't have to automation. It's a well-known parable in the Bible. Down in the book of Luke, chapter 15. We'll start reading from verse 8 to 10. Matando o tato feita. Ele foi o pezão. Fanata foi o pu. Esse ponto. Yeah. No falamos, oh, what is this lost coin? What is it all about? I don't know if I tell you, what is this parable about? Only a boy that way only. Manatulo made it with a forward tattoo. It's a name for more look up to Malima, but one was supposed to be married. Tanto for the what this way, I felt that.
You know what it's all about? O I ronda no whakaui. Ia ria le tuka ai rata katu ta noi ta ne. You know, I feel sina mai le tua le katu rararangi le so. Pe a whai fo yolo e mai tau wina le katu rararangi I le so. E te mai tau wina. That there are only two kind of people living in the world today. E lua ai tu ai nga tangata o lo whetaro lo ai le katu rararangi I le so. Despite of all the countries, there are only two types of people living in the world today. The type of people that they are walking in the broader way, broader path. And I told us somebody about. And on the other hand, there are some other people who are deciding to walk on the narrow path. Na tolo sa mabali le, ile ala vai ti defa mai from tananga le ngama barba. Ole ala ta watu ve. Ile manuia. Ile na tendera, olo tatu lore na rolando nero sila mai le tuol tatu na rolando. Olo yei tanata, olo fausio la tu fale upon the rock. Tanata olo fausio la tu fale kumura. Ole papa. And there are some people who are building their house upon the sand. Olo e kana tolo fili e fao la to fale I rumore. Ole oloni, kana ruan ko ina. Tanata. In fact, there are so many churches today, so many denominations in the world today. Tell them to luma ese. But when Jesus returns, let me tell you, when Jesus returns, now who are to ina kana? Ole a bawo me Yesu ta tola. Amen. Ma o te fa pe hatu la ai o le tua. E le ofesi sira me le tua. E te le mio tu pe te matina fo. Amen. E le ofesi sira me le tua pe te uri ka te papa o e o budo e papa ta. E le ta o le tua nana. E le ta o le tua pe te poto pe te fa ba le fo. Amen. Whatever gender I am, it does not matter to God at all. But what does matter to God? Olha me siri ona tau ele tua. Ero pole tu na mo ta sia na pole ele tua. There is only one thing that matters to God. And what is that? If you are saved or you are still lost. Amen. Ta sia na ma fa fino na mo le tua. Pole me wa fa ora ila oi. Pole me na te ilo. Ai ora ele garantilo lo spirito. You may be sitting on that pew for so many years, but you're still lost. Ele garantilo lo spirito lo che langi malore. E fa. Almeno ma fai fino a ore tua, or the city of the where exactly are you this evening? Feel that little tanto il tagliore. Are you found? Or are you still lost? Or maua oi? Or na te le go ai, te sau le go ai. Ha? Ki tato na vai tu sta tanto vitawina, fa tato tanto vitawina. La ta na fa tato. Sa yese tu penale. Oh, oia no tu. Sa yese fa fune sa yese na. Alo wale no tu pe. E lo professor tenita tu boe a vai I van a te sta fa. Pita. Ile seso non fa ta otro me. Tanto te mai tawina. Olo inai tangata ole tu. Olo le go a pe tu mo lo ko le. Amen. Awa mai atani. Fa bene mai? Amen. Era per me. Ile fa otro le fa fa ile ta tu su ia. Tato te maua e ai tangata o le tua o lo le roa te tono lo tole e tua. Let me tell you the saddest thing is. Na le tua si le orfano. O le lo. Ma te tono te ale lo. Ha? La sa fai pro mi sai na le lo le lo. Peste mana ia le te che lo le lo. La uma ne te le che fa la fu ile. According to the parable, God is also in the business
of saving the souls that are lost within the church. Não é tua saída tu pega aí vai fazer. Olha por aí daí faz não tem modelo tua. E a saída tu pega ele do rolo todo mundo. Amém? Então tu vai aí dar uma roupa. Ya. Sim. Eu olhei para cá. Tá bom? Who is the first guy in the Bible? There was a obviously. O ai o fato sair daí. O ai le fato sair le filho. O lo fato sair na ile tua. Ela foi sair. O ai fato sair na ile filho. According to the parable. Ole a tua. Awai lo fakta gere tu pelele no. Era ta te no. Ole a tua fide, a tu pelele no. An bon tu fide ina ni fashion fa ta roi. Thanks down. Ta bisa na anai. Eu não fui nem melhor cara do doutor. Era filho. Oh, sabe, o filho sua era. E nem se só pode filho era filha agora. Não sabe? Aí ela também que vai dar. Estou oferecendo filha Pepe lá. Mas o filho é só. Ah, dia tá fora na usai assim, tá fora. O malu sih aku mari size B. Ah, baru mari dia saja pasar ibu rumah orang, aku makan apa fora. Aí sebenarnya saru mas saru deh. Ah, itu. Mas já deh. So, aí keluar deh. Fuah, mas anak tu pelena. Oh, boy, finally, lewa mau lawa. I found a boy. Era não. Ele estava furioso e não falava, não sabe? Ele nem nada não tem o que. Ele não era pai. Nem nada filho. Olha, tu pena. Na lei fora. Aí ela toda cansa. Mas fala isso para a mãe. É, ó, ele tanto para fora. Ele fala, o todo por estar ali só tem. Fala não, né? Olha, só no mundo. There are four lessons that I want to draw from this parable. Olha só no mundo. Pastor, for Teriana, e pele fattore, o loro in loro in bank in this. You will never recognize it. I don't know what I'm telling. I pele fattore. All time the neighbors home motato sabatene. God is still in the business of looking for those lost souls. Olo nga lue mai perava le tua. Esa ini mai ana tupe na lo le. Fide sia, they are precious in the sight of God. O tupe pele le motore o le tua. O tupe they belong to God. O tupe ale tua. O se fia o to tanto numa farsai o teme Yesu. Kata tu no farsai. E lo fare tua idea. Olha, tu é no falando tanto ambil tu menata ambil ini ino le tu tanata ambil ambil asuye no na fau tanata menata ba ai fa tahu le dire ana fau ma ino tahu pula sibol lima le tanto betul kita mafata auto le olo mai manino ina le misi dona na sawa ini Yesu le misi na sawa Yesu fa ina ya sa ini mafao itupe alon tanah boleh lo amen. Eso no es bueno. Nada eso no. Y le digo, mamá, por favor, autolean tanto feito. O lo tal vai tanto. Punchbowl. Deve ter algo. É bem? Tanto uma. Também é para mal de uma. E a loss. Tanto uma olha. Dia kau tu main lo pada tanto terreno. Não, according to the parable. E não está por isso mesmo. É como que na lei do Roma from cara isso. Listen. You will notice in chapter 15
E tolu to ina le lo ala fa mawa. Esa, wale no momo. Ole le lo tupe. Lua, ole le lo na moi. Ah, tolu ole le lo le dia, ole tali. Fa mama. Oh, era la sidia. Na lo na moi ole lo. Ah. Ni ko ma moi ka ko ka. Na lo na mo ole lo. Hey, God. That's why I put the map. So me, don't say I can't. I can't remember. I'm lost. Help me. Now the next time I'm way. E poco arrivo, e valere poi fuori. Ah? O io non come voi non fai mai vita. Ah? E poco come va fuori. E già va a mai. So io non c'è mai. E poco si fa. Ah. E poco fuori. Ah. Lei loro lua. Ora lei lua al tutti. So Siria. Ma io tutte vuole loro. Why? Dai loro tutte vuole loro. E lei si fa io tutte. Amen. Olha lei lo fanno tutte per lei. Olha lei che fanno tutte per non voglio bene. E poi nato per far bene tu non lo. E che hai un po' di dai fuori del buono lei forse fa non vuole per non voglio bene. Oh, è una ne fa. Amen. Nei guarda tali vuole lo. Nei guarda tali vuole lo. Ma lei fai un motta. O nata mai è. Adesso se non la automaticamente, ma tu per mamma. Automaticamente. Nei loro voglio. Nei loro fui da buona che. Per fuori. Amen. You know. E la che mi dà fa per capo nei loro mi ne vai o la sta. Hai capito? E lo vai o la. Vai o capo ma. Amen. We blame it on the beer. We blame it on the tax. We blame it in them. That's not it. Ora valeu capo ma. Perché non capo? Le non capo che le dici ya. Ona tan mai ye ora ma. Ai sai cosa valea. Buona vaia nada. Ora quale ma tu peschi soia para un. Ora vale so. Che cantare noi tu fai. Tapi tirare. Ai gol lei do fu da buona te. Ma come che vai da fare vai dopo e si guarda un canale che non guarda. Già vai da yeah. Amen. Yeah. The good news is, kalau saya diberikan promo tengah-tengah bayi nak kumah, tengah-tengah lekia, tengah-tengah boleh beli cukup dia, kita sekian lo, betul yang mau dia beli. We ada bayi nak boleh, mereka bayi cukup. Dan apa yang dia tu sendiri. Dan boleh lo tua, pada profesional. I challenge you young people. I challenge you, Pastor, today. If you know your condition this morning, please humble yourself like the prodigal son and go back to the Father. There's another total berkata Ile fulfillment in the plan of salvation, according to the parable, fulfillment ada tua boleh tanah. Orang yang nak sedia nak sama Mungu, who took the initiative? It was God Himself. Elok tahu tanto boleh tua ini tanto. Mau tanto oleh tua nalasia laksanamu, wamu. Amin. Dari laksana nalasia itu. Saini boleh tanto boleh. Masuk aman. What is the first question asked in the Bible? Now, I don't know if you see it, you don't know to speak. And where are you? Olha o oficina na avião na letra, olha o famoso hino dos pais, olha o oficina na letra, olha essa hino na letra. Amen.
Sa ini tengah boleh. Saya mereka tu kira lagi atau sa ini minta tu. Dia orang tu nanti dia orang tu kalau sa ini banyak tua, bukan. Ya. Kalau macam tu ya. Dia seorang orang. Ya. Saya ini dua tu. Itu balik. Saya ini dua tak tu pay satu. In the house, at the car park, in the mall. Saya ini dua tu. Whose house? Oleh Lloyd Stonewall Farm Fine. Hah? Oi Fine? Or Farm na oi Lloyd. Amen. Hah? So many Christians today are still lost in Christianity. To attend another Christian or only the Lord don't know Christianity. Amen. They are so sincere, but sincerely lost. Faya meditate. Faya nama mo not to ama not. Faya opo to tell them boleh lo. And iya makan nama itu. Amen. Faya opo to tell them look what I did tengah but I'm here so enthusiastic, but so empty in the relationship with Jesus. They are in the motion of doing things for God, but they are empty. Lost in Christianity. The good news is, all sa inyo tua, mo Christianity. Elementar, o boleh luar tengah Kristen sa Christianity, o Christianity, Pastor Jordy, telefon tengah sa rotu oleh tua, o boleh luar Kristen oleh rotu oleh tua. Amen. Itu anak. Doa itu Sabbath. Anyway. Feito nama festival. Esse marcando na isso. They don't function well. I'm trying to help us. E la uma tu ale lo. E pese tu ale lo. O disso o mieto fino a tu. E ma o dia non stanno male. Amen. I often hear, can you find a way to forget about us? We are the whole of it. Find me, but back to my inner to way up. I say, much time about that. May you soon. Amen. Fa che feel nei lo. Fa spofa che feel nei lo. E lo è la tua. Amen. E fa no lunga. E le hanno. E ora le fa maoni. Amen. Pagawin kita tayo. Kaya kung mo ito nangyay. O rin ko ay mo before us. Amen. Ino ako sa silor kanto ikari siya tayo. Ay atomo lo fa penale do mafutanga baletua. Ile tayo ni. O lemo na no. Ay tedi buwan penalawa. Kaleto. Porque a boca da ignorante. You spend so many times. If I would take a mouse, sa ini ku pay for people, and yet they are still lost going to the church. Eu tento sa what you tell us. But tell you that to me far to tell us. No way to go. But the coins are still lost in the house of God. When you tell them, David, I know it. God is in the business of searching for those lost. Olo sa ini banyak tua, moe ini tahu. Jangan rasa itu tak pasal. Oleh hal yang afraid of fear, ini dia moe itu. Yang afraid of fear, tahu menino tak tak. Oleh hal yang ayo ini bukan afraid of fear. Hah? So, mungkin tak kau. And then what was I feeling? Satisfied. Mago, esse, yeah? The fact that Saul was valid. Ave, esse,
Ya, se awe mai ki mo tanto passport eta te yo fai missionário. Aha, ia tua. Ia tua. Ia fio auto passport, é para assim. Tu até não cartão de ação. O lo nem no lo. O lo mafia fio, pe fa favor. Ah? Amém? Mafia fia o tefu, o le fia. Tonalo. Tefu al fiasiri. Ah? Tefu le loto ele lea. Tefu o tuna não le amore. O le lava tefu le ora le fa mao. Tefu ia lo sa sa tani fa. Tefu ai tanto. Passport até tu sabe nem por favor vou ele nem máximo. Mas não, dia tá nessa tefu le o tanto lá no vai. Amém? E fa perfeito tanto lo le ama tefu monafia. Ah? Fa fenda o le ama tefu monafia. Não quero falar mais assim. Eu faço também dois filhos de Kia kuma suru o lomo. Maka o kia te fua. O mama le filho maka o kia te fua. Lá suru rei. Suru o le afio mai. Ale. O se fio tão daí o le fua, dá-me na fai tirar de baixo. Mas o amor não está tudo vai que meu não vai ter bem, mas está tudo bem no longe meu não vai, o meu vai ficar com sentado assim. Ela perfeito. Mas o amor não se for tá tudo lá. Já não tá tudo lá o bom mas o político. Olha. A ver lá no leite. Ele é feio né, igual ele ama o governo mais fácil. É a feita ele feitado, isso aí. O não tem nada né. For by behold, weeping come. O me tanto ti fai tau e bel na o ina ita. Intanto. O le ana o ora o ne ro ora. Be a un mai fai aso. E le fai tau na puspa. Dai me tu porta la terra un po' sana e su. Che su. A favor qua ca ai mu a favor ma sai ta. A un buona. Tan mo le tu fare. Mas bom, mas não, primeiro que foi eu de cada suco para a morrer a forma eu falei tumbo tanto não o meu tá mostrando o meu por aí quase tá com aquele por aí estava jogando a uma por aí mas foi melhor mas tá não tá doando não é que pior né não por aí ali o faro só tem que dar uma letra se salva. Ele não vai dar uma chapa. Young people, the sermon on Sabbath day is not even enough for you. You need to read the Bible on a daily basis. Okay. So you can do your FaceTime, the Facebook 24 hours. What about the Bible? Ele falou na rede, abre o telefone e aí a sua even a single chapter of the Bible. So the wonder why young people today so messed up. I ain't judging. I'm trying to help. Olha mais leia capo, olha mais leia capo né. Não é soltar ele depois tá. Feel the Bible. Não é você, tá doido. Imagine. Uma vai só levita, uma outra escolha. Não é a cama boa. Vai dar só água ou um muro apoiado. Imagine that. Uma vai dar só levita, uma outra escolha. Olha como vai lá. E aí se completar se ele depois os valores. Não é uma coisa que vai dar levar. Se aí ao fim né. Aí já. Dá um pouco olha. Olha suruh man ambil tanto mai ada na sawana ya fa penale sawana satani fa pefua tanto amen da fa no visa satani fa pefua tanto ora essa pefua era lote amen não foi mais nada não foi passar tua pefua tanto vai tratar de outra fa vai banha todo café esse pefua tanto amen so, café é o que vai ter
tea in the house, Bob. Mà có đi mà mai giờ này phải đâu phải mày đâu phải. Cho nên mà phải tôi đang phải để tôi à. Phải ăn. Mày không mà phải tôi à. Phải nghe cho vào mày đâu phải. Tôi thấy tôi bây giờ đi là tụi nó này đến phải nào. Stupid. Không phải đâu mà không phải đâu phải nào. They are your responsibility. Ahora também tu somona. Ima có phép để làm phá. Có cái phép chứ cái nào là phép nó phá hết cái mà cao vậy. Có lẽ ông tu phải để ông đi lo cái này sang sa ta phải. Ai xin ông phải sửa kia lo cái này để ai đi ra ông phải ai đi để thôi. Some of the youth today, some of them are my friends. They're still lost in the sports industry. They prefer playing rugby on Saturday. Lost in their talents, but so talented young people. They're talented, blessed with a lot of gifts, but they prefer the world, welfare trade, than using their lives for sports. Nato video in fact, Maria, you know nato no Maria. Or if I saw Mama, if you are not they said, "Man, no way, so Mama." Or Mama, we can buy it. I know that. I will let you young people, I appeal to you this morning. Because I don't know for it's already late. They said, "Tell you to send them out." We are there for young people. My own Solomon. But I know Solomon that he came through this path. He appealed to the young people. Ecclesiastes chapter 12. That's the one. May know I'm Deu cara voa e mana tua lei vai o no polo. Remember the Lord in the days of your youth. That will not answer. While you have the strength, while you have the gifts, while you have the talents, remember the Lord. O that all right there. O falo uma pastor, uma mais de trabalho usado. He was aware of the home by the Matang. Oi! They don't know where the man, so I come away to walk me. They come over, but they come away. So come away to walk me, but I got the money. I can't be some. Look, you should get it. You can you not vote? They can't be playing you can vote? I know that some of you are so talented. Give me a vote. Ele está vendo, e ele é como está com soldado. Ele é uma música, ele tem, ela provou ele com, ele usa o meu life para o outro. E ele está, já, ele I feel no one year I know it. I feel no 1 year over from now for nada treino. Go to the Bible. Por tus variables está o apoiar por nada treino. O no ele Thank Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path, my way. That may I feel like that is my inner matter. It purifies the mind. It purifies the heart. It changes the heart. That's real tattoo. Oh, it brings inner peace. That's the way that. If you live more tattoo, that's the full sound. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Then film tattoo man malo in there by rolangan. Here one na. That film man. There are five. There are kami kan usili pada rock kan. Wah, we ask. American kaya yang mission. Usili kan nak. Why you have a feeling for auto? Ada kuasa usili kan bisa auto kan. O aí for feeding even a who represent this woman according to prophecy. Olele atua. Awai la. Olele kan. Oi maule. Oi maule kan. Senamo da tu cara. This is for next work today. What was the mission of this woman? Then we show up the feeling. What was her target? Right? To search and find the lost coin. So if the woman represents the church,
atas berani John and Philip to search and find for the lost one in the church and outside. Amen. That's the mission of the church. We are not spectators in the church. The church is not an organization. The church is a movement. Okay, I'm not a movement. All authority is given to me, and I'm giving it to you. Okay, boy, the church is not a social club. Amen? Let me say this again. On the go to, it is a social club where we just come and have breakfast, have a bit of laugh. Oh, see, guys, this and all this. It's noisious. It is a social club e aí é na batalla le carecia, ele me esmorna le carecia. The church has a purpose and a mission. Oe popole morfaltana morfana. Oe popole morfaltana o seu suasana. Oe popole morfaltana o tato larga. A fazer no mais fazer tato le carecia dele. Our Christianity is fake. Ele leva o tato fazer. E te tau ana so ani le tas uso. O tau ni ko ar ko non ma ko ora asa. Ta fu me si tamane me ta te. Te tori. Me ya le la wat. No sooner does one come to Christ than there is born in his heart a desire to make known to others what a precious friend he has found in Jesus. Saving and sanctifying things cannot be shut up in his life. If we are all with the life sanctified and are filled with the joy of his divine spirit, we shall not be able to hold our peace. If we have tasted and seen that the Lord is good, we shall have nothing shall. Amen? Like Philip, when he found out a Savior, we shall invite others into his presence. We shall seek to present to them the attraction of Christ and the unseen realities of the world to come. There will be an intensity of desire to follow the path that Jesus trod. There will be an earnest longing that those around us may behold the Lamb of God, which takes away the sin of the world. Amen. What a privilege we're having to bring people to the campaign. O sea, no tanto more. Now let me ask you, have you lined up your friends? Have you lined up your colleagues? Pastor, maybe Thursday and Friday to start. I'll invite them on Thursday, then we make it start on Friday. That's the way. Do not wait on ratios. Start with you. Come yourself. Usapo ni bana usap. Fai wewe mfatita. Bana udia wewe. Usap dato. Dan aku mana usap ni ko na sumba ko. Bana mana? O mga ko pa ya. Sa'yo ko ay ilaro ko. Okay, all I heard is don't not we can't see how I saw. Kakoro, ele foi fora da tomada. Olha para o teu under the heart of God. Olha tanto bom e fato numa mas para a água. Valeu. Boa, fama ainda tanto da woman. Tanto olha quando filho. Olha cara, sim. É lá mas deu. Deu. Lá vem na canasta molha. Olha malo. Olha caro, pastor. Praying for the anointing of the Holy Spirit.
taro mo whau, kumare ngā i o le tu. E whau whale tono tatu. Ka ne whai ngā ngā i tatu. E whau sa ti sae tono tatu roto. E te reo mo whale, I just want to go invite my aunt, just want to go invite my friend. Re e sa ngā i ero. Ora pa ngā roi. O i whau uso ngā. O sa koe me ngā boka. E le wā whau. E reo. Sa ngā roi. Hey, Melissa, invite your workmates. I want to invite them there. One guy wanted to go see a more. There were many who are Punchbowl. Amen. Amazing. We will find many. Almost have to be mad. What a shame there. Oh, my family. Amen. I wanted to. Awalan misionario faktuwe na naikales faktuwe na ro ya sa India de tupe waleiro faola meia na magoewa você matoi fakfume ona na le ale ya gaso de man you guys must go okay port 5 number 2 You were so on fire. And then he asked me, are you going to be the same fire? Yeah. Yes, you're going to see fire. Just start with one top on fire. So many of you, well, why are you not going to those are the coins that God is looking for. On fire, make that over you. On fire, make that over. You can't hear what you want to if I'm not stuff at the ya, kata Malaysia, kata Golfai, ya, sekarang kita kau mengenai we have no time to lose. Here in SDA, everything will be placed to obstruct the way of the Lord's message, so that they will not be able to do that which is possible for them to do that. We must look our clearly in the face, and advance as fast as possible in aggressive warfare. But it's what Amayuma, the tower of the way, knowing that I will be yours. Amen? What do you say, church? That's not what God is doing. They're saying, bring it on. Let's do it. Bring it on. Let's do it. Give them to it. Very nice. Esse é a Deus que continua a matar tudo. Esse vai dar sua ideia. Esse faz sinal rosto.
whātau le tau. O le tau e whare nanga e le whātau. O le whātonunga ma le polo ino mamana ma ia te oe. Ia mātu o atu e whai wala mamoso. E o mātu saungi le tae au. E o iso mātu tui nalo. O iso mātu whātau wha ma le rea totua. A veo por pesa nei ne tua mātu toti. O ngā leo i le tae au. O le ngā ruenga o tuina mai e ngā uwhia. O le mātu i mai e tae au. Mātu ti talo o le whāunga ma le whamanianga le ngā i o lau. Whāunui nai lau e kāresia o le rei ngā ruenga mamata. Ina ia mea le nei nisona le atu. E lave ina i sena. O le maro o lau. Na mia lau e kāresia le sa hati. Ma mia lau ona whaifi au mātu le mātu. Ma mia toi ina mo rātu whaitua. Tanga wena tina ta mai tai. Ni maa rosia lau tarabou ia rinta mai tai. Se ia o rupe nea mātu whanauti. Whamana ina i mātu le ngana o lau. A mātu whengai ma whamana. Ia tu maua mātu whatawa. Ai watu me mo le vi ingo o lau. A mata tu nei se o le whau.